манзара то рафт зебо мегардад. ҳамин тавр чашмаҳо фавора мезананд. дар масире ки чашмаҳо ҷорист, табиат бо намои ҳақиқияш дар таҷаллӣ аст. гиёҳҳо месабзанд, дарахтҳо нумӯ мекунанд ва як макони дӯстдоштанӣ барои паррандаҳо буд. аслан чашмаҳо дар хосияти худ ҳамто надоранд. яке аз дигаре шаффофу назаррабо ва бо сад ранг ҷорӣ мешаванд. чашмаҳо дар водиҳо нисбатан ором ба назар мерасанд, ки вобаста ба сатҳи ҷойгиршавиаш мебошад. дар кӯҳистон бошад, аксари чашмаҳо дар соири худ ба шаршараҳои хушхон мубаддал мегарданд ва печутоби чакраҳои об ба кас таъсироти хуш бахшад. یکی از سرچشمه‌های دریاهای جمهوری این چشمه سارون میباشد. چشمه ها وقتی که از قشر زمین میبرند از قبط پایانی کوهسارها آب خود که یک محلول حل کننده میباشد در روی میتواند مقدار نمک‌های زیاد موجود باشد. مثلا وقتی که آب از چشمه سار از سرگهش میآید در اون آب خیلی مردم قدیمی ما میگفتند آب خام و یا آب پخته. این از جهت علمیش وابستگی دارد به نشان دهنده درشتی آب. یعنی وقتی که آب چشمه سار از سرگه میبراید و آب درشت است. در ترکیب او نمک‌های کلسی، مگنی و گیدروکربنات ها بیشتر میباشد و طبیعت یک خصوصیت خاص خود را دارد که با روش آن وقتی که آب با جنس‌های کوهی، با درخت و دیگر اومیل‌ها اومیخته شده میآید، درشتی آب کم می شود و آن آب با نوشاکی مفید می باشد. و یا اومیل های طبیعی خصوصا شستشوی خاک و در موسم بارانگری ها که قبط خاک رو شسته می آید، از روی این نشان داد مقدار ماده حل شده ترکیب آب بیشتر می شود که از روی این نشان داد با مانند تیرگی آب، شفافی آب در سنجشگاه اگنتی آبشناسی چنین تحلیل ها گذرانیده می شود و از روی هر یک خصوصیت اینها آبها رو با کاتگوری یا با قسمت ها جدا می نمایند. تصنیفات چشمه ها در سرزمین تاجیکستان خیلی قبل آغاز شده و درباره شفابخشی آن مخصص خیلی زیادند، ولی محض با کدام سبب و عامل با سنجیدن ترکیب شیمیایی آن بیشتر مربوط است. آبها در روی زمین گوناگون میباشند. آنها رو با نمودهای گوناگون جدا میکنند. مثلا آب شور، آب شیرین، آبهای معدنی، آبهای شفابخش و غیره. همه اینها از روی خاصیت‌های فیزیکی و کیمیایی آنها بهاگذاری کرده میشود. مثلا آبها رو از روی نشان دهنده معدنیشون یا که از روی مقدار نمک‌های حل شده و یا مینرالایزاسیون میگویند جدا می‌نمایند به آب‌های شیرین. یعنی اون آب‌هایی که مقدار نمک‌های حل شده تا 500 میلی گرم در یک لیتر باشد یا که از اون پستر نیز باشد. آب‌هایی که نشان دهنده ماده حل شده در ترکیب آن تا 250 میلی گرم در یک لیتر باشد. آنها را آب‌های نهایت صاف و آب‌هایی که استفاده میبریم و در دریاهای جمهوری ما بیشتر میباشند اساساً تا 500 میلی گرم در یک لیتر که اینها آب‌های صاف میباشند و وابسته به منطقه‌های جایگیرشوی میتواند ترکیب آب که خود یک حل کننده می باشد مقدار نمک‌های حل شده زیاد باشند و آنها با کاتگوری که با نشاندادهای گوناگون جدا می نمایند. در تاجیکستان اوید به سبب و عامل تشکل چشمه‌ها در قعر زمین تقسیم بندی گیدرولوژی آن پیوسته تحقیقات برده می شود. قریب همیشه چشمه ها را ما در نزدیکی دریاها، در دره ها و در زیر اقیانوس ها دیده می توانیم. این به همگان معلوم است که آب تنها به پایان حرکت می کند و راهی آسانی خود را می یابد. تنها در وقتی که فشار آب بلند باشد آن می تواند به واسطه طبیعی بروی زمین برآید و در وقتی برآمدن با هر خیل الیمنت های شیمیایی خود را
бароварда метавонад. аз сохтори минтақа вобастагӣ дорад. чашмаҳо мешаванд болораванда ва пастшаванда ҳастанд. мавсимӣ ва доимӣ. баъзе ҷинсҳои магмавии зеризаминӣ вуҷуд доранд ки хусусияти худро ба об дода метавонанд ва об хусусияти химиявии худро дигар гун карда метавонад. аз ин сабаб обҳо ҳар гуна мешаванд. ҳамчунин таснифоти чашмаҳо боз ба обҳои минералӣ ва маъданӣ марбут дониста мешавад, ки бештар дар шароити озмоишгоҳ коркард мегардад. обро ҷудо менамоем ба оби нӯшокӣ ва обҳои техникӣ ва дигар обҳо. Тоҷикистон ки кишвари афсонавӣ мебошад, дар он ҳама гуна намудҳои об қариб ки вом мехӯрад. масалан дар минтақаи бадахшони кӯҳии Тоҷикистон дар як минтақа ҳам мавҷуд аст кӯли обаш ширин, кӯли сарез ва кӯли обаш шур, ин кӯли қарокӯл мебошад ки ин аз рӯи нишондоди намакҳои ҳалшудаи таркиби об мебошад. ва обҳои дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки сарчашма мегиранд аз прияхҳо ва пас аз он аз ҳисоби чашмасорон, таркиби кимиёвии обҳо гуногун мебошад. дар қаламрави кишвар зиёда аз 200 чашмаи шифобахши обашсард ва гарм мавҷуданд, ки машҳуртарини онҳо хоҷаоби гарм, явроз, оби гарм, шоҳанбарӣ, ҳавотоғ, зумрад, чашмаи биби Фотимаи Заҳро, авҷ, ямчун ва зонг мебошанд. обҳои минералӣ ва обҳои маъданӣ обҳоеро мегӯянд ки дар таркиби онҳо намакҳо ва минералҳо, инчунин гил ва дигар моддаҳои фаъоли биологӣ ва химиявӣ мавҷуд аст. масалан ба обҳои минералӣ ва маъданӣ дохил мешавад обҳои уқёнуси ҷаҳонӣ, обҳои кӯлҳои минералӣ, обҳои чашмаҳое ки дар кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо пайдо шуданд ва инчунин обҳои зеризаминӣ ки мардуми мо ин обҳоро истифода мебаранд. дар таркиби масалан обҳои минералӣ бисёр моддаҳои фаъол иштирок мекунанд. ин моддаҳои фаъол барои организми инсон ҳамчун як маводи шифоӣ истифода бурда мешавад. 44 чашма воқеъ дар 230 километри ҷануби шаҳри Душанбе воқеъ гардида, дар миёни мардум ҳамчун 44 чашмаи шифобахш мавзеъи дорои тарихии беш аз 2000 сола шинохта шудааст. 44 чашма дар Тоҷикистон ва дар кишварҳои ҳамсоя хеле машҳур буда, аз қаъри теппаи начандон баланд 5 чашмаи калон фавора зада ба 39 чашма тақсим мешавад. оби ҳамаи чашмаҳо якҷоя шуда руди паҳнияш 12-13 метраро ташкил медиҳад ва дар он моҳии зиёде мавҷуд аст. моҳиҳо бо ҷараёни об ба поён намераванд, балки дар худи сарчашмаи обҳо дар масофаи 800-900 метр шино мекунанд. ба иддаои муаррихон 44 чашма ҳанӯз дар асри яки пеш аз милод арзи ҳастӣ карда, аммо авҷи шӯҳраташ ба садаи 8 милодӣ рост меояд. оби 17 чашмаи он шифобахш ба шумор рафта, ҳамин тариқ чашмаи морон, хунукзадагон, аз газидани мор ва аз шамол задан, устухондард аз касалиҳои устухон, табларза аз бемории табларза, шифобахш ва дар муддати садсолаҳо вобаста ба хосияти худ ин номҳоро ба худ гирифтанд. одамонро софу беолоиш ва дармонбахшии оби чашмаҳои ин мавзеъ ва моҳиҳои зебову чашмрабои он мафтун кардааст. пажӯҳишҳои тиббӣ тасдиқ кардааст ки оби чашмаҳо барои рафъи бемориҳои чашм, меъдаю рӯда, пӯст, сармозадагӣ, фишорбаландӣ, устухондард, асаб, гӯшу гулӯву бинӣ, ҷигар, санги талха ва безориётӣ бисёр муфид мебошанд. хусусиятҳои ҳар як чашмаро аз нигоҳи илмӣ таҳлил таҳқиқ намуда, дар иртибот бо онҳо самтҳои тавобатиё дар қиёси якдар чашмаҳои Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор диҳем. он гоҳ мо метавонем ки дар ин сам ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. азбаски омӯзиш ва ҷанбаҳои шифобахшӣ беш аз 200 чашма дар кишвар ҳамчун оби маъданию минералии шифобахш тавсия гардидааст, дар маҷмӯъ бошад миқдори чашмаҳо қариб 40 000-ро ташкил медиҳад, ки дар ташаккули дарёҳо ҳамчун манбаи оби ошомиданӣ ва дар сабзу хурам гардидани муҳит нақши муҳим доранд. чашмаҳои ҷумҳуриро аз рӯи ҳарораташон ба чашмаҳои
سرد، یعنی اگر حرارت آب چشمه تا 20 درجه باشد اون رو آب سرد، از 20 تا 37 درجه باشد اون رو آب معتدل، از 37 تا 42 درجه باشد اون رو آب گرم و از 42 درجه بسیار زیاد بودنش رو آب نهایت گرم و یا جوش میگویند. به همگان معلوم است که در جمهوری تاجیکستان چشمه های گرم که اهالی استفاده میبرند و اهالی دیگر کشور میتوانند استفاده برند و با سلامتی اهمیت بیشتر دارد استفاده برند. مثلا در منطقه ورزاب، ناحیه ورزاب موجود است خوجاب گرم که حرارت آن تا در چشمه گرمترین تا 98 درجه می رسد و نمک های حل شده ای که در ترکیب آن می باشد هیدروکربنات ها و دیگر ماده ها با مانند کلسیم، مگنی و یک خصوصیت دیگری آن که در ترکیب آن آب مقدار ماده رادیواکتیوی رادون می باشد که در اون منطقه آسایشگاه موجود است و اهالی کشور و اهالی دیگر کشورها نیز می توانند از آن استفاده برند و سلامتی خود را برقرار نمایند. و چنین نمود آب خوجاب گرم، دیگرش آب گرم، این وابستگی دارد به مقدار حرارت آب که در چشمه آب گرم مقدار نمک‌های هیدروژن سولفید از خوجاب آب گرم 2 مرتبه بیشتر می باشد و حرارت آب باشد نسبت به خوجاب گرم 2 مرتبه پستر می باشد. و نه تنها چشمه های خوجاب گرم و آب گرم، اینجوری دیگر چشمه های موجود هستند که مردم از قدیم از آنها بیشتر استفاده می بردند. در موضع کمراب ناحیه رشت 46 چشمه موجود است که چشمه خوشلنگ که از فاصله 6-7 کیلومتر جاری شده خاصیت شفابخشی زیاد دارد. در قطارگوها حصار، زرافشان، فان، سنگوار و درواز، یزغلام و پیاتر یک صدها چشمه های آبش سر جاری گردیده، مخصوصا در حدود ناحیه سنگوار قریب 600 چشمه در 4 فصل سال فواره میزنند که در تشکل دریای خنگاب نقش مهم دارند. در ناحیه‌های بلجوان و خوالین، مومن آباد، شمس‌الدین شاهین و واسه چشمه‌های کوهی وادگی در برابر منبع آبی آشامیدنی بودند، باز با خاصیت‌های معالجوی در جمهوری مشهور می‌باشند. یک قسم این چشمه‌ها وسیله ظهور شرشره‌های زیبا و دلپذیر گردیدند که در موضع سریخوسار و کوه نمک خواجه مومن همه ساله صدها نفر برای تماشا می‌آیند و از بیماری‌ها معالجه می‌یابند. در موضع حکیمی ناحیه نورآباد چشمه ولنگ یکی از مکانی دوست داشته به ساکنان گردیده است که از آب چشمه در سایر آن درختان زیاد سرسبز و آب کل ماهی زیاد دارد. همین گونه چشمه های خواجه بادام در شهر حصار نیز یک مکانی سیر و گشت و تماشا بوده در برابر استراحت همچون آب شفا بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در موضع‌های قرطاغ و شیرکن و ارجینک در وادی حصار چشمه‌های شفابخش خیلی زیاد می‌باشند که در 4 فصل سال ساکنان جمهوری برای معالجه می‌آیند. با شاخه‌های ونجاب در حدود پیرخ‌های عبدالقهار و خرسان و جمعیت گیوگرافی تقریباً 100 چشمه همین گونه جاری و می‌ریزند که بسا نظربا و طبق اطلاع ساکنان محل یک قسم آن خاصیت شفابخشی دارند.
таҳқиқи обҳои шифобахши тоҷикистон таърихи дерина дорад. соли 518 сайёҳони чинӣ хой сен ва сунъюн баъдтар хуен сен соли 664 аз минтақаи помир дидан карда дар бораи обҳои шифобахши бадахшони кӯҳӣ маълумоти зиёд доданд. соли 2072 бошад марко поло ва соли 1602 питер бенедикт гоес ба помир омада дар баробари олами ҳайвоноту наботот макони обҳои шифобахш будани ин сарзаминро қайд карданд. маҳз ҳамин махассои қадимӣ барои машҳур гаштани чашмаҳо ҳамчун макони обҳои шифобахш дар аврупо ва осиё гардидааст ки дар асрҳои 19 ва 20 олимони тоҷик ва рус силсилаи тадқиқоти худро дар мавзӯи мазкур ба нашр расонида буданд. мо табибони халқӣ бемориҳоро тавсия медиҳем, бемориҳоне ки ба бемориҳои меъдаи рӯда ва инчунин ба бемориҳои ҷигар ва ба бемориҳои роҳҳои талхагузар гирифтор шуда ҳастанд, инчунин ба бемориҳое ки масалан ба бемороне ки аз бемориҳои рӯда азият мекашанд, инҳоро мо тавсия метиҳем барои муолиҷа. ва ногуфта намонад ки боз бемориҳое ки дар пӯсти инсон пайдо мешавад, ин обҳои минералии маъданӣ бисёр хуб барои муолиҷа фоидаовар аст. дар солҳои минбаъда олимони тоҷик бо омӯзиши ҳамаҷонибаи хусусиятҳои шифобахши чашмаҳои кишвар машғул гардиданд ки профессор Подабон Зоиров бо ҳамкасбон дар ин кор асарҳои зиёд таълиф намуданд. вобаста ба мушаххас намудани таркиби кимиявӣ, физикӣ, радиоатсионӣ ва зичии таркиби об солҳои зиёд кормандони институти химияи ба номи Никитини Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон машғул ҳастанд ки аз рӯи натиҷаи пажӯҳиш дар солҳои минбаъда олимони тоҷик бо омӯзиши ҳамаҷонибаи хусусиятҳои шифобахшии чашмаҳои кишвар машғул гардиданд ки профессор Подабон Зоиров бо ҳамкасбон дар ин ҷода асарҳои зиёд таълиф намуданд. вобаста ба мушаххас намудани таркиби химиявӣ, физикӣ, радиатсионӣ ва зичии таркиби об солҳои зиёд кормандони институти химияи ба номи Никитини Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон машғул ҳастанд ки аз рӯи натиҷаи пажӯҳиш таснифи меъёрбандии обҳои минералӣ, маъданӣ ва ошомиданиро таҳия намуданд ки аксари озмоишгоҳҳои муассисаҳои илмии тадқиқотӣ ва санитарии гигиенӣ аз рӯи дастурамалҳои мазкур фаъолият мебаранд. чашмаҳои гарм аз қисмати қишри замин ки дар ҳамон минтақаҳо кафида шудааст, аз ҳамон қисмат бештар мебарояд. қишри замин аз ҷиҳати геологиш ки аз солҳои зиёд аз қабатҳои гуногун иборат мебошад ва ба хусусияти литосфера ё қабати сангии ҳамон минтақа бештар вобастагӣ дорад ва ҳалшавию маъданнокӣ ё ки миқдори муддаи ҳалшудаи он минтақаҳо бошад, ин вобастагӣ дорад ба чӣ ки мегӯем конҳо ё ки макони ҳамон моддаҳо ё микроэлементҳое ки дар таркиби об ҳал мешаванд ва он оби маъданӣ шуда ба қишри замин мебарояд. натиҷаҳо дар озмоишгоҳҳо баёнгари он аст ки оби чашмаҳои кишвари мо барои истеъмол басо муфид буда ҳамзамон хосияти шифобахшии зиёд доранд. чунин чашмаи хоҷа оби гарме ки дар ҷумҳурияи Тоҷикистон мебошад, чунин намуди чашма танҳо дар Фаронса мавҷуд буд ки он чашмаи дар Фаронса будагӣ айни замон хушк шуда мебошад ва чунин чашмаи нодир айни замон дар ҷумҳурияи кишвари мо мавҷуд аст. осоишгоҳи зумра дар шаҳри Исфара дар баландии 940 метр аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст ки омили бунёди осоишгоҳ маҳз мавҷудияти чашмаи оби шифо мебошад. оби чашмаи мазкур хосияти шифобахшии хеле зиёд дошта ба бемориҳои дилу рагҳо, ғалёни хун, миокардитҳо, антеросклероз, камхунии дил, узвҳои такя ва ҳаракат, тарбот, остеохондроз басо муфид мебошад. ҳамин тариқ чашмаҳои шифобахши мамлакат ки аз қаъри замин фавора мезананд, ҳамчун унсури гидрогеологӣ таснифоти зиёд дошта дар баробари соҳаи тиб дар самти геология низ аҳамияти худро доранд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чашмаҳои шифобахш хеле зиёд буда имрӯз осоишгоҳҳои гармчашма, чашмаи биби Фотимаю Заҳро, Авҷ,
ҷилондӣ ва даҳои дигар на фақат дар кишвар балки дар хориҷ низ бо хосиятҳои шифобахшиашон машҳур мебошанд. чашмаи авҷ дар ноҳияи ишкошин барои муолиҷаи бемориҳои чашм тавсия гардида гармчашма бошад. дар ҳудуди 42 километрии ҷанубу шарқи шаҳри хоруғ ва 60 километр то ноҳияи ишкошин дар баландии 2325 метр аз сатҳи бар ва дар қисмати ғарбии кӯҳи шоҳдара воқеъ буда маҷрояш ба дарёи Панҷ мерезад. гармчашма умри чандин ҳазор сола дорад, зеро дар тӯли чандин асраи мавҷудияташ дар ин ҷо таҳшинҳои оҳаксанг ҷамъ шуда ба тарафи дарё чун шола овезонанд. ин шолаҳо ранги сафеди равшан, зард чатоб ва хурмоӣ дошта ба масофаи 1,5 километр паҳноияш бошад 40-50 метр, баландияш аз 7 то 35 метр тӯл кашиданд. оби минералӣ ба болои ин теппаҳо рост чун теға аз қаъри замин фавора зада мебарояд ки қадди ҷаҳиши он аз 10 сантиметр то ба 1,5 метр мерасад. дар як сона ин чашмаҳо қариб 5 то 7 литр об мебароранд. соли 1957 дар ҷои баромади обҳои минералӣ табобатгоҳи гармчашма бунёд гардида касалиҳои роҳҳои нафасгирӣ, шабакаи гардиши хун, касалиҳои гинекологӣ, урологӣ ва устухону бофтаҳои он муолиҷа мешаванд. оби чашмаҳои макони мазкур гарму ҷӯшон буда таркибаш аз оҳану алюминий, магний, фтор ва дигар элементҳои химиявӣ иборат мебошад. ҳар як обҳои минералии маъдании чашмаҳо ҳархела мебошанд. масалан чашмаҳое ҳаст ки дар онҳо гази карбонат, обҳои минералии гази карбонатдор мавҷуд аст ва дар бисёри чашмаҳое ҳастанд ки масалан обҳои минералии сулфидӣ ва инчунин дар дигар ва инчунин дар як қисм чашмаҳо ҳастанд ки обҳои радонӣ, яъне ки радиоактивияти ин радиоактивият бисёр баланд аст ва ин обҳоро барои муолиҷаи бемориҳои гуногун мардуми мо истифода мебаранд. ва ногуфта намонад ки мисол ҳар як чашмае ки мисол дар ҳудуди ҷумҳурии мо масалан мавҷуд аст, мардуми мо аз қадимулайём ин чашмаҳоро барои бемориҳои гуногун истифода мебурданд. масалан чашмаи биби Фотимаи Заҳро ки дар вилояти Бадахшон мавҷуд аст, ин чашмаро бисёртар барои муолиҷаи бемориҳои чашм ва бемориҳои пӯст истифода мебаранд. ва чашмае ки дар ҷилондӣ водии Бадахшон мавҷуд аст, ин чашма мисол барои муолиҷаи бемориҳои подард бисёр хуб, бисёр барои муолиҷаи бемориҳои подард ин чашмаро мардум бисёр истифода мебаранд. ва масалан обҳои минералӣ ва обҳои минералии маъдание ки дар гармчашмаи Шаҳанбарӣ мавҷуд аст, ин барои тоза кардани рӯдаҳо бисёр як маводи хуб мебошад. ва мардуми мо бояд ин неъматҳои табииро барои саломатии худ, барои саломатии фарзандони худ, хусусан барои саломатии ҷамъият истифода баранд. обҳои минералӣ манбаъҳое мебошанд ки дар таркиби худ ба миқдори зиёд баъзе элементҳои химиявӣ йод, бром, барий, литий, оҳан, фтор, газ ва пайвастагиҳои гуногуни гази карбон, гидроген сулфид, радон ва метан доранд. минералнокии обҳои минералиро миқдори моддаҳои ҳалшаванда ба ҳисоби грамм дар 1 литр об муайян мекунанд. обҳои минералӣ ба туфайли чашмаю пармачоҳо ба рӯи замин мебароянд ки чуқурии онҳо ҳатто ба якчанд километр мерасад. обҳои баъзе кӯлубаҳрҳо низ аз сабаби шӯрияшон ба қатори обҳои минералӣ дохил мешаванд ки вобаста ба таркиб ба таърихи инкишофи геологӣ, хусусияти сохти тектоникӣ, литология, шароитҳои геотермӣ ва манбаъҳои ташаккули барфу пиряхҳо ва дигар хусусиятҳои маҳал алоқаманд мебошанд. гармии ҳарорати чашмаҳо ин вобастагӣ дорад ба қишри замини ҳамон минтақа.
خاصیت شفابخشی آب‌های مینرالی را المنت‌ها و گازهای فایده‌ناک، صفت و مقدار ماده‌های ارگانیکی ترکیب آنها معین می‌کند. اکثر چشمه‌های شفابخش ذخیره زیادی آب‌های مینرالی دارند. در برابر خاصیت شفابخشی، منبع‌های چشمه‌های مینرالی اهمیت صنعتی داشته. از ترکیبش یود، برم، نمک‌های آش، مگنی، کالی، سولفور، سولفات، سودا و لیتی استحصال کرده می‌شود که کارخانه‌های صنعتی حدود کوه خواجه مومین و ناحیه یوان بازگویی آن است. مسئله‌های پیدایش، قانونیت جوگیرشوی و طرز استفاده آب‌های مینرالی را بخش علم گیدروگئولوژیا می‌آموزد که یک قسم ذخیره آب زمین به بیش 60 میلیون کیلومتر کوبی در سیاره را تشکیل می‌دهد. چشمه‌ها غیر از زیبایی و فایده‌ناکی برای آدمان، همچون برای گئولوگ‌ها اهمیت مهمی خود را دارند. اکوسیستم نادیر کشور ما برای موجودیت چشمه‌های خیلی زیادی مینرالی، معدنی و آشامیدنی باعث گردیده است که قریب هر کدام آن خاصیت خاصه خود را دارد. چون این گوناگون رنگی گیدروگئولوژی در جهان خیلی کم به چشم رسیده، ذخیره با اعتماد خود برقرار شونده طبیعی به شمار می روند. از جانب دیگر مؤسسه‌های علمی کشور را ضرور است که فهرست چشمه‌های قلمروی مملکت و خاصیت شفابخشی آن را تهیه نمایند. باید مخصوصیت‌های چشمه‌های دیگر نیز که مقدار آن صدها را تشکیل می‌دهد مورد پژوهش قرار داده شود. تا حال فهرستی یگانه چشم‌های تویستون از نگاه علمی بگیم ترتیب داده نشده است و تنها در مجموع ابراز می‌کنیم که در اکثر ادبیات‌های علمی عمومی و صنعت‌های معیاری حقوق آمده است که در حدود تویستون بیشتر از 100 چشمه به قید گرفته شده که خاصیت توابتی دارد. متخصصان کسبی آن را با خاصیت‌های به خود خاص به قید می‌گیرند. بنابر در مجموع ما چشمه‌های زیاد داریم، بیشتر ممکن 2-3 مرتبه زیاد، لیکن تا آنها از نگاه فهرستی با دید خالصی اکادمیکی مورد آموزش قرار نگرفته است. چشمه‌های کشور ما در برابر نمای زیبایی و ناتکراری طبیعت بودن باز خاصیت شفابخشی زیاد دارند. حتی همان چشمه‌های مقرری که همچون آب آشامیدنی استفاده می‌شوند مخصوصیت‌های معالجوی دارند و بسا پاک و بی‌آلایش می‌باشند. یک عامل گوناگون عالم بیولوژی و زئولوژی ناتکراری طبیعت وطن ما در موجودیت چنین چشمه‌های نادر می‌باشد.